Ne, stvarno, nema šanse, Luna. Znam Zaboravi, da trebalo smo bi nam... jako loši, ali moramo pokušavati. Gle, samo pokreni stopala, sve ostalo će ti doći. Daj, smiri se. Vidiš? Dobro, uvjerila si me. Drži se jer je stigao profesionalac, ajmo. Može, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jesi dobro? Simon? Tata! Simon, što radiš tu? Simon, otkud ti tu? Upravo sam stigao. Ali zašto nam to niste rekli? To je bilo iznenađenje, tako da ona nije znala. Ali ako je bilo iznenađenje, kako si znao gdje je? Rekla mi je. Nisi li sad rekao da nije znala? Ne, to jest da, rekla sam mu da sam u ovo vrijeme na stazi. Kad smo pričali na telefon. Da, uvijek pričamo o roleru i to. Roller, čim sam sletio, došao sam tu. Dobro, onda mi ne preostaje ništa drugo reći nego... Dobrodošao, Simon. Miguel. Hvala. Dušo, gdje ti je telefon? Zvali smo te. Moj mobitel, pardon, u ormariću je. Ljubavi, već znaš jako dobro da se tvoja mama i ja jako brinemo. Dogovorili smo se da ćeš nas nazvati kada od nekuda dolaziš kasno. Već smo to raspravili. Da, znam, tata. Gle, neće se ponoviti. Obećavam, okej? U redu. Čuj, Simon, nisam znao da i ti rolaš na stazi. Ni ja, ali tek se učim. Kao i Luna. Da, prijavit ćemo se skupa na natjecanje. U parovima je. A kakvo natjecanje? Natjecanje u rolanju, u roleru, Simon i ja planiramo zajedno rolati. Ali Simon je tek došao. Da, ali sve se događa tako brzo, nismo to ni planirali. Malo je još vremena do natjecanja. A kad je to natjecanje? Sutra. Zbog toga moramo puno trenirati. Sutra, ali nisi nam ništa rekla. Ne, pa kažem ti, sve se dogodilo ovo jako brzo. Bilo bi savršeno kad biste ti i mama mogli doći gledati nas, ha? Gle, Ljubavi, jako dobro znaš da bismo rado došli gledati te, ali tvoja mama i ja radimo. Osim toga, ti imaš školu i trebaš učiti. Da, znam to. Obećajem ti da neću zanemariti svoje učenje. Mislim, obećajem vama. Dobro, tome se nadam, jer znaš kakva postane tvoja mama. Bolje od ikog znaš kakva postane tvoja mama. I sad idemo jer nas čekaju. Čekaj, mogu li ostati još samo malo? Stvarno moramo jako puno trenirati. Molim te, tatice. Možete sutra, već je kasno. Sutra nastavite vježbati. Sada je vrijeme za večeru. Dobro, u redu. Idemo. Vidimo se sutra, Simon. Vidimo se. Ne, kako to vidimo se sutra? Simon će s nama večerati, a? Ne može. Da, ne mogu jer moram vježbati, Miguel. Ne znam koreografiju. Da, mora puno vježbati. Ali sad je već jako kasno i vrijeme je da polako idemo. Ne, ali tata, on stvarno ne može sad ići. Nema ali, Simon ide s nama na večeru. Pa, ima ko činite pibil? Vidjet ćemo što se da učiniti. Idemo.